lo oguqile abantwana bakaNkulunkulu umntwana kaNdebele Sibongo igama abazali bami bathi nguSifiso ekhaya kwaNongoma thempeli sesibusisweni umfundisi uButhelezi. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngonovalo ngiyacela uNkulunkulu wabazali bami angisize angilekelele. Ngiyacela uNkulunkulu abe ngakini ngoba mawusuguqela abantwana bakaNkulunkulu usuke usufana nomuntu obekwe phezu kwentambo encane ukuthi iwele ugibele phezu kwayo uzobuyile ufike ngaphesheya. Ngiyacela-ke nami bantwana bakaNkulunkulu kwabangaziyo nakubafowethu nakodadewethu ukuthi ngoba ngiguqela bangilekelele nami kodwa bese bengithandazisa ukuthi hayi ngoba masukulapha abantwana bakaNkulunkulu phezu kwalo mbhobho awuzizwa kodwa abasuke bekuzwa abasuke bekulalele ibona bake basho bethi ehwe wayibamba babona bese bethi wayiyeka futhi kanjalo nami makumfowethu osuke eguqe lapha engimazi kakhulu ngiyaye ngihlale ngibheke phansi kakhulu ngoba ngisuke ngisemthandazweni ngoba ngiyamazi umfowethu ngithandazela ukuthi sengathi ngiyaphuma eceleni kodwa sengathi ukukhulu ngaba umsebenzi kaShembe. Amen. Ngiyacela-ke nami bantwana bokuphakamana ningasiseke kanjalo ngalo mthandazo ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ungonakali. Bantwana bakaNkulunkulu silandela indaba ongeke ukwazi ukuyichaza ukuthi ungayichaza uyithini indaba enkulu indaba kaShembe. Mangiguqela lapha abantu bakaNkulunkulu ngisuke ngikhumbula umfundisi uButhelezi umfundisi umthetho wasondini ngo-2012 wakhuluma into eyahlala kimi emoyeni wami wathi ezophatha umsebenzi kaNkulunkulu sasesifika isilwane lesi silandelayo hayi bantwana bakaNkulunkulu silandela insizwa enhle futhi ma ungakaboni hlala phansi uthi yafika ebusuku uthi yathi kuye mfundisi uthi engazinakwazi uthi nomvangeli engakasho lutho kuye uthi kodwa kwase kufika lensizwe enhle silandelayo uNkulunkulu wethu esikhonzayo. Amen. Uthi yafika yathi mfundisi ngifuna utshela abantu ukuthi mina nguShembe ngoba ngifuna utshela abantu nje ukuthi nguShembe ngifuna utshela abantu ukuthi mina nguShembe ngiyakwazi ukuthi mina ngingeza umuntu mayise lapha phakathi kwabantwana bami ngiyakwazi ukwenza umuntu akhuluma into angayenzi yena. Abantwana bakaNkulunkulu awubaya abantwana bakaNkulunkulu futhi angeke
ngizalwa ngabantu bazali bami baze bahamba bengazange bekubona nokukholwa kodwa inkolo ngiyitholile salukazini okwesonto safika nenkolo ekhaya sakithi kwaZulu mageba nje lo ubekade umanqele izona ongwakwethi ekhaya kubuka gogo wami kwaZulu kwaminya amanzi indle siqondene naye kamamsima kodwa abantu bamaNkulunkulu ngifuna ukuthinta nje leyo ndawana ukuthi sibabonile abantu abamthandayo uShembe sengathi nathi singakuzama lokho amen laba abantu indlela bebethanda ngayo uShembe ubuze ubona ukuthi hayi bebemthanda ngenye indlela sazi thina noma abantu bamaNkulunkulu akukusehlula yini abantu abekethi mayingayile esontweni madolo engavumi abize nje ingane ngo9 o'clock abuze ukuthi ubani isikhathi bese ebizo yedwa ethi ngicela ungifundele umthandazo wesabatha awufunda umfowethu azawuqeda ethi mase uqedile akuphuma uhambe uyodlala bese siyahlala kodwa mase siqedile lapho bese sisibiza futhi bese sibuza ukuthi isikhathi sokubani bese kushiwo kuthiwa soku 10:30 uyosibona sesiguqa sesiyathandaza sesiqedile njalo esendlini engazange yesontweni sibabonile abantu bakaNkulunkulu abantu asazi abantu bankulu sikucela ukuthi sikuzame ukuthanda uShembe futhi sikucela ukuthi uShembe sithande nathi sibabonile abantu bakaNkulunkulu ikikubiza intombi yakithi kwaZulu ikubizele nje into eyodwa uthola ukuthi iyahlambuluka yisa ukuzongena isabatha mayihlambuluka ikubizele ukuthi nje ikubizele ukuthi ngicela uphendule leli afort ukubhekisele ngoba iyageza manje niyayizwa lo ndaba ikubizele nje ukuthi phendula leli afort uphendule nje ukubhekisele bese sikuphendula sikubhekisa le bese iyahlambuluka iqedwe ithi masiqedile bese kubiza bese ithi sungaliphendula ke manje libheke ngapha ngihlabela ingoma ukuthi into engiyithanda kini bantu bakaNkulunkulu niyalalelezele kaShembe amen futhi into engifike ngiyithande into engiyifunde kakhulu kuleli thempeli nina ngabantu ababekezelayo futhi into engiyifunde kini lapho ethempelini ninakho kumhlonipha umuntu osuke ebeke phambi kwenu kuhle lokho bantu bakaNkulunkulu singakuyeke niyezwa amen kuyisibusiso esikhulu esiyokwenza ukuthi nawe ngolunye usuku maye sikuyizuzile inhlanhla ngoba silapha nje asifani bantwana bokuphakama khona behambe besuke lapha beyilapha phambili kodwa uNkulunkulu maye kuphe ukuthi lo lapha phambili ukuthi umhloniphe uyobalula kakhulu mase ukuthi ukhulume kanye bakuzwe kusasa ungakhali ukuthi hawu sengiyabathe ngiyakhuluma abantu abangilaleli kufuna kuyibuza ukuthi ngesikhathi usahlezi lapho seyingane ubulalela niwena ngiyakhumbula abantu bakaNkulunkulu ngolunye usuku kwaku 2003 besinomkhuba kana kokudlala singanako kodwa abaogogo abazala bethutha imithwalo behamba beyelinda behambe bese kufika isikhathi makuvala umhlangano sithi hayi ngesinqamle lapho kuqhamuka khona ilanga mahleze linda bese ehla phezulu lapho uthi lokho siphuma ekhaya ngalya sehla phezulu lapho siqhese siqhamuka masiphume ngo4 besifika izikhathi zithi 6:30 to 7 sehla siyaphansi sithi siyobona nje abazali ngoba baselinda bonke ekhaya sisele sodwa sihambe nje siyelinda sithi masifika khona sifike sihlale nabazali ukuthi ngoba kuvalwa nomhlangano kodwa khona inhlanhla ngo2003 kwakuJune akudlula umphefumulo wami ngoba ngaya ubaba ephelele umsebenzi ongizalayo ngase ngibuka into eyodwa ukuthi hawu uma isephelele umsebenzi uvela umncane kangaka ubani usezophinde ethengisa ka lempuphu lapha ekhaya sesiyobuye sidleni ngoba umzali ebaba ekayathengisa ka lempuphu suke sazi ukuthi ukudla khona lapho sabe sesihamba abantu bakaNkulunkulu uthe masifika elini ngangiphethe 5 rand enhlizweni yami nje ngithi ngifuna ukuyonikelela ubaba ukuthi athole umsebenzi omunye ngoba sekuyinkinga phela uzizele sibaningi ubani manje uzobuya athenga le nyaka le ngoba manje siya ku 700 manje ngaze ke abantu bakaNkulunkulu ukuthi sisalazeni lapha insizweni sisalazi lonke imalini insizwa nensizwa abantu bakaNkulunkulu athi izolo sincinde izembe lapha ekhaya kuthiwa ngincinde izembe izolo besincinde izembe namhlanje akuselona ilanga lezembe isabatha amen kodwa okuhle kakhulu insizwa nensizwa ayiwazi umphongolo uhlala impuphu ekhaya kubo
Kungakuphi ukubesilapha nje obaba besikhokhela ngakonyaka usuze uyophela ngoba uphelile nje unyaka sitshela usuku nosuku sinengqwele ezisitshelayo abuya senzele into enhle umshumayela asilandele ezinye ingqwele zifike zifake futhi izinto zifike silincinde izinto kodwa ngingakubi mahlezi nawe lapha awulazi nokuthi selimalini manje isaka lokuthenga impuphu ekhaya kodwa ngikhumbula into eyodwa sathi masifika siyonikela abantwana bakaNkulunkulu othi ngoni lamakhosazana yaphuma ngiyakhumbula yayifa ugrey isuthu yayisifaka ulight brown yaphuma yeza kithi iphethe umbrella enkulu yayisi ijazi leli umjiva lona uvulile ukuthi yathi mayithi nje qama la ngakithi yayisithatha ibhruku yalithi gaga phezulu esweni ithe mayifika kithi yayisithi ya sasisensizweni manje insizwa ayikhuluma okuningi zithi qaphu kodwa ngangiyibuka njengabashumayeli njengalapha yathi ekhaxa ibhruku yaqhamuka nesimile esihla sazi noma sisekhona ngithi bantwana bakaNkulunkulu yalithi khaxa ibhruku yathi insizwa ziyaqaphuza zithi qaphu kodwa into abantwana bakaNkulunkulu engayibonayo neyehlela mina ngazi noma omunye ngoba ngathi mase ngibuza ngathola ukuthi noma singezwanga ngokufana kodwa okwasehleka nalabo esasinabo ngibona ngathi kwakufana noma ngingasathi kodwa khona into engayizwayo abantwana bakaNkulunkulu yathi manje ngiyaqaba nje kalapha iqala ukunikela khona into engayizwayo abantwana bakaNkulunkulu manje ngangizwe ndawo ngiyanguzamela umoya makusuke kuvuleka ifridge kodwa akusibo lo moya engawuzwayo lo moya engawuzwayo iyaqhamuka nawo omnandi ngalendlela oxa ukwenza lo moya engehluleka nokusho ukuthi ngizonikelela ubaba uphethe kodwa ngezwe iphunga elimna babizeni ngezwi lakho babizeni uba ngezwi lakhe nohlala khona ivesi engithandayo ngoba ngezwa lona babizeni yedlula nalo moya wathi fo
umnandi umoya angikhumbuli ngiyayikhumbula ngifaka imali kodwa ngikhumbule ngikhuluma ukuthi ngizonikelela ubaba ukuthi abuye athola umunye umsebenzi kodwa ngathi ngiphendula ikhanda isibane sikamayisa sasesenje lapha siphuma khona lapha sasesinikelisa khona kodwa inkinga yenzeka ngakhuluma nalabo ngangimnabo ngathi mina ayi bantwana bakaNkulunkulu mina ngimbonanga edlula kimi ubaba kodwa baba ngimbonile eza lapha kodwa eselapha kimi ngaze ngimbone ngathi into engiyizwile yiphunga elimnandi engizwe edlula nalo kimi kodwa yena angikaze ngize ngimbone sase sivumelana yathi enye insizwa nami angikaze ngimbone edlula lapha kodwa ngufakile umnikelo sase sikhanda iplani sase sithi ngiqonda ukuchaza ukuthi bantwana bakaNkulunkulu siphelele masilapha akusafanele sitatazele ukuthi nje mase bethe laba basiphethe bethi akube ukuthi bese siyakwenza mase bethe akuseyikho ukuthi noma ngabe kuthiwa baba noma ngabe kuthiwa njani kodwa bese sithamba bese sifacazeka ngoba vele sinoNkulunkulu futhi sinethemba lakhe ukuthi uNkulunkulu wethu lona esimbonile ngo2011 esihola abantwana bakaNkulunkulu kulukhuni sibe safike ekhoti kuthiwa ngidliwe sibe safike ekhoti kuthiwa ngidliwe kodwa khona into ebengeke ngiyibuka eyenza ubengakhathali ukuphuma ahamba bantwana bakaNkulunkulu nginovalo sengathi ungazama kulonyaka ngoba mase ngibuka isiya ngokuya noma sihamba ithi ginci mase ilandela ngamumva usoza ngene emontweni ungazange uyohambe hayi bantwana bakaNkulunkulu singabe salilinda lelo thuba niyezwa bantwana bakaNkulunkulu sengathi nawe ngayigqugquzela ukuthi ngoba uzophuma umhlangano kuzoyiwa khona nawe uyizuze lo nhlanhla ngoba isihambe kulokho nje kwakumnandi siyibuke eduze kodwa kwahamba sayibona siyiphakathi emontweni basoba msukuhlala kakhulu ifune nawe lendlela ukuthi nami ngifuna ukuyombona ngimlandele ngamumva sehamba naye phansi kodwa iyodwa abantwana bakaNkulunkulu into eyenzeka sathi masithi sifuna ukujika siqala ulayini phansi kwasiqhamuka komunye ubaba engamazanga wathi ngifuna ukwenza nzathi hayi akasizwanga thina sibonanga noma edlula kithi sicela uqala phansi sonikele yayisiseluleka ngoba asobalalela nabo laba beseduze kaNkulunkulu mabethi lokhu ke kukanjena bese silalela abantwana bakaNkulunkulu ngoba yathi lensizwe engayazanga yathi niyakwazi nebenizokucela sathi thina siyakwazi bese cela sathi kodwa sikwazanga ukusho yayisithi uyakwazi ukuyocela yakhomba lokho wathi yebo ngiyakwazi wathi uzothola khona wathi uyakwazi ukuyocela ngathi nami yebo ngiyakwazi yathi uzothola khona bantwana bakaNkulunkulu kwakuJuni kodwa baba ngoJulayi wayesewasayinile amaphepha ukuthi sithola umsebenzi kwenye indawo mayibonge inkosi enkulu yasemhlabeni amen sikulondawo abantwana bakaNkulunkulu enjalo kaShembe ingakho abantwana bakaNkulunkulu ngihlale ngizokufika ingoma yokuthi kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu bayathandana ngoba into engiyibuka lapha kini lapha kuleli thempeli niyakwazi abantwana bakaNkulunkulu kuyenza lento yokuzama ukuthi sithandaneni masilapha abantwana bakaNkulunkulu amen futhi into esengiyinakene ngiyanaka niyakwazi ukulwa nedimoni noma nilibona ukuthi idimoni leli bese nilwa nalo ledudule phuma ngaphandle kodwa amen izinto esengeke ngayinaka kakhulu kuleli thempeli kodwa ngiyanicelela nami uNkulunkulu ukuthi bantwana bakuphakama ukuthi ningalokothi nangelinye ilanga uNkulunkulu aniphe njalo longiloso ukuthi noma nokubona ukuthi sosibanga nokushisa lo muntu kodwa bese kuphuma izwi lithi lalani phansi bese nilala phansi ngempela amen ilokho bantwana bakaNkulunkulu indaba enjalo kaShembe ngoba silapha nje bantwana bakaNkulunkulu nomunye uze nomthwalo wakhe nomunye uze nomthwalo wakhe kodwa akekho umuntu oze nomthwalo womunye kodwa ngoba silapha nje yiSabatha nomunye uthwele kodwa uthwele okwakhe hayi okwami mase silapha ukuthi bantwana bakaNkulunkulu senze lento eshiyo ngobaba ukuthi asihlale sibe yilento esiyo ngoba siyothola umvuzo bantwana bakaNkulunkulu ngeinsuku zokugcina masenze lento esukushiwo Shembe amen omunye ngamethweso omunye sona engasazi kodwa omunye ethandazisa omunye mayibona kodwa ngamethwesi sona angasazi
kodwa uNkulunkulu asiphe konke nje ukuthi singethwesane. Kodwa uma usungibonile bese ungibiza bese ungikhulekisa bese ngikwazi ngoba kukhona abantu abanabo ngisho emndenini emakubo baze bayanuka kuthiwa abalungile bayathakatha, kodwa uma usuthi uyabheka akazange ebone umuntu, akazange ebanjwe umuntu, yini uthweswe ngabani? Abange twesileyo zona awange bathi wena unjalo emndenini wakho, noma ngabe thiwa sebekwethusile nawe ukuthi njalo wazi wamubi nakwabanye abantu, kodwa okukhulu kunakho konke ukuhlala sisenqabeni enhle. Ngiyibonile kwandini ngifikile abantwana bakaNkulunkulu ngibe nayo inhlanhla mshumayeli ukuthi ngifike ezulwini, kodwa ngibona umusa ngoba uvalo lami belulodwa ngathi makuyiwa laphana siyaye sikuthande nje ukubahlupha abagcotshwa, kodwa ufice laphana ula ungakazi ulibone uzucabanga ukuhlehla, kodwa ngibonga inhlanhla ukuthi ngifice umusa. Amen. Lapho ngifice khona Sitotosa kuthiwa khulumani phela msana ukuthula, sancenga kamna kahle idlala nezingane lezi laba bantwana abamakhosazana uyabona basebancane ilokishi njalo msaniphosa phaseni nabantu nenzani manje nenzani besithi khulumani phela senithuleleni manje. Uyazi lo musa ngibe mnandi ngathi ngeke ngiphathe ngisho amafutha, ngathi ngifuna ukuzwe lakhe izwi, uyena ozosho ukuthi thatha amafutha, uyena ozosho lezoshiwo uyangiphathanga lutho, kodwa usheli lodwa ngithande izwi kwathi inkosi ikubusise lelo nje ngifuna lelo nje bantwana bakaNkulunkulu. Ngikho ukusho-ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi cha silandela uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu, kodwa masilapha bantwana bakaNkulunkulu asithandazisane engabe bikho omunye ofunza omunye ongeyikho, kodwa masilapha nomunye acabanga owakhe umntwana ukuthi Nkosi ngoba sisenkingeni bantwana bakaNkulunkulu, inkolo esikuyo azange libe khona ibandla emhlabeni ohamba kulo usuzazi ukuthi awuyi wena ezulwini. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu nomulela ubheke phezulu ilapho okuya khona ukucabanga ubone ukuthi hayi yabona ke la mangahle kwenzeke kanje, mangahle ngihambe la into yongivimba yile, ngoba lapha kwaqiniso. Manje mase silapha uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu ukuthi senze lento esho ngoba bethu ukuthi asibe nalomoya ukuthi mabethi hlala phansi bamba lelo bese sibamnandi futhi. Amen. Manje sokuthi athi hayi bantu bami sekunje ke manje bese sethi baba sekuphelele phela mase kusonjala ayikho inkinga bese siqhubeka nokudumisa uNkulunkulu, kodwa okukhulu kunakho ngivela isikhathi futhi okukhulu kunakho konke singethwesani umthwalo omunye ethwesa umthwalo ongeyiwe, ngoba akuyoba lukhuni ukumethula ngoba munye othula umthwalo. Ngizwe into enzima kakhulu bantwana bakaNkulunkulu ngiphambi kwehlalo bavuma insizwa lento esehlulayo ukuvuma nami bantwana bakaNkulunkulu iyangihlula ngezwe insizwa into Nkosi emakhosi ngizokwenza ithikithi ngabulala umuntu.
yathi khiyami so yathi hayi wombulalela umuntu yathi inkosi yamakhosi babe ngibamba inkunzi engeke into yenza ngoba ngangazi ukuthi vele ngeke ngize ngisinde ngase ngikhiphe isibhamu ngase ngiyemthuka yayisithi kuyinkosi ibusise naye lozomnikelela inkosi ibusise lo muntu engihluleka ukumthethelela abantwana kaNkulunkulu ungazange ngibulale ingane yakho ungazange ngibulale inkosikazi wakho kodwa kube kunje saphambana nje ngembono sengaze kuthileka jele ukuphambana ngombono ungazange kufe umuntu uphambana nje imbono kodwa sisilwane sasezulwini sithi inkosi ibusise wena sithi naye lo ozomnikelela inkosi imbusise lento wena osoyiwe uthwesobani wena laba bantu bethwesa izinto umethweselana umuntu into angiyo uzokwazi nokumethula futhi abantu lamaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa kulikhulu kanjani isono sikasehlula kodwa umsebenzi kaShembe singawuciciyela amen mina nginokunaka iso lami likele lithi ukunaka uyabona umuntu mase kukhona into embambile wamze sethi hawu kodwa phela noShembe bese uzasha cha abantu lamaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa nami ngiyasenza kodwa uShembe mayethi lokho akwenziwa nje uma ngithwesa umunye umuntu ngimethwesa isono angiyiso ngeyinsuku zokugcina ubona ukuthi akazokukulindani esikhaleni sakwaNtombela ngoba siyilapha nje inhliziyo yakhe ithandana iyafuna inhliziyo awenu Thixo bantwana bakaNkulunkulu esemaningi amazwi umsebenzi walapha ekhaya mningi angedlulisele umfowethu nami inkosi ibusise thina kuzwela amen amen kuzile Afuna
Asibonge sonke